Tema 1. Mi escola e mi classe. Parte 2. Nia tá parada em rei. Já é promeme tarde dia a passa. Dem pausa, ela hunga duche com algum companheiro de seu grupo. E maestra de grupo tá para dem porta pa waxi turmucha tá para atrás de outro pa passa vai pa den. E tá abre porta pa assina pa e mucha nan por duna man e vai pa den. Den grupo, tur alumno ta sinta riba un tapete ku timpone mei di klas. Juffrouw a prepara un wega panang. Tur mucha ta sinta yen di entusiasmo e ta pone bom atención para escucha e regla nandi e wega. Juffrouw a parte e grupo den quater. Cada grupo haya un candidato di blocchi. Nanta bai pone e blocchi nang riba outro, pero ku huppi kidau. E grupo com mais blocos riba outro, tahaya um sticker. Hoppi concentra e mucha nandi e diferente grupo nanta hasia saki. De repente, Nia ta mira un dede na laira. Ta Tovi ta isando su dede. E ta escucha stem de vrouw bisa. Hoppi bom Tovi. Ora que nós temos pergunta, nós ta isa nos dede. Tovi ta contesta. Sim, vrouw. Ta mi mama se llame. Bisami Tovi. Boqueira pundra algo? Juffrouw te pundra? Juffrouw, nota pergunta me tem. Me quer bisa algo? Bisa-me livremente, Tovi. Juffrouw, juffrouw su prikici ta neti? Mi prikici? Juffrouw te pundra pouco confundi. Sim, juffrouw. E prikici colocora blauw kuhel kuting riba juffrouw su mesa. Ah, bokemen kiki. Juffrouw te contesta com sorriso riba su cara, mientras eta bira mustra riba su bureau. Essa aqui muchanan, tá mi amigo Kiki, juffrouw te bisa. Ela bem queiro ser conoce a escolar aqui. Kiki nota priquici, pero lora de bom amiga de mim, juffrouw te sigi conta. Uau, eta neti, Tovi te pensa. Juffrouw, Kiki por papia? Tovi te punter curioso. Sì, Kiki por papia, juffrouw te contesta. Pero esto comprendemos solamente si nos papia cune den su idioma. Idioma? Que cota idioma? Tovi te puntra. Un idioma é lo que nós usa para comunicar com outro. Cada país tem seu próprio idioma, juffrouw te explica. Ah, tá pensei que tá quieto assim, Tovi te pensa. Kiki não por compreender nossa hora aqui, juffrouw? Não, Tovi, juffrouw te responde. Kiki ta compreendendo solamente ora que nos papia cune na idioma que ela costuma. Entre nós, Tovi, juffrouw te bisa com stem pouco abau. Ta danke Dios, Kiki não ta compreendendo ainda. Se não, lo ela ripara come a clubida completamente que e tambe ta junto com nós ave. Nia ta escucha lo qual juffrouw e Tovi ta papia. E mesa ora ta bisa. A mi tambe que sim aqui que seu idioma. Juffrouw te bij sim a nós? Juffrouw, mesa ora da corda nia, que ora é que bisa algo e tem corrisa su dede. E depois ela responde, sim, lo mi sim a boso, hopi palavra na kiki su idioma. Ya asina, nos tur por papi ku kiki pa e tambe sentia na cas. Nos lo kumisa mayang mes. Yay! Ture mucha nanda em classe ta grita pareu. Nós também sim aqui que su idioma. Aí chega a hora para guardar tur material. Juffrouw te mostra mucha nan ribe caixa de material. E mesora ta bisa tur alumno unda na mester guarda cada material. Assim na seguinte via nan por hasi esa aqui nan so. Grupo Colo Blow a resulta es un ganador. Passou nan asa de guarda material tranquil e lihe.
Sobradi dia, Nia tasinta banda di su amiguita Lily. Nantasinta junto, trariba e tarea nang kunang ahaya cerca ng juffrouw. Ora e bel di school bati, Nia ta comprende mesora kuta ora pa e kas. Dem ventana e ta mira mama ta canabim. Assina mi promedia di scola passa, Nia ta pensa den su mes. Mi assim a diferente cos. E hasta mi ahaya dos amigo novo. Lili e Kiki. Pasombra Kiki, tambe ta baibira mi amigo. Awe sita bata un dushi dia. Hello everyone, my name is Farida. I am your Positive Pathway developer. With this demo, I want to present you our latest development, our multilingual Kiki memory game. As you know, all Kiki products are designed to promote language learning. With the Kiki Memory app, you can learn vocabulary in various languages from your own native language. This app is not only designed for children. Anyone who would like to learn vocabulary of different languages can play this game.